Kako je odrastanje bez roditelja oblikovalo čovjeka koji danas sjedi pred kamerama? Pa znate kako, grad iz kojeg dolazim, Bar, odnosno Sutomore, je zapravo lučki grad. Moje djetinjstvo je bilo obilježeno turbulentnim vremenima za našu državu, gdje je veliki broj izbjeglica iz Srbije i sa Kosova došao, što je poprilično promijenilo, da kažem, situaciju u mom gradu. Ta činjenica koju ste pomenuli je da sam odrastao bez roditelja negdje od moje 18. godine, odnosno od srednje škole, je poprilično, da kažem, negativno uticala na mene, jer sam ja bio jedinac od oca i majke i nisam imao, da kažem, tu potporu porodice na adekvatan način kakav bi trebalo da imam, što je kasnije rezultiralo, mislim to sada shvatam sa ove vremenske distance i posla kojim sam se bavio i nekim negativnim situacijama po mene. Ono negdje što je, da kažem, obilježilo to neko moje odrastanje jeste taj, da kažem, negativni uticaj društva, jednostavno traženje neke potpore koju nisam imao u primarnoj porodici, ali kasnije su neke druge situacije, također vrlo teške za mene, ipak mi stavile do znanja da taj put koji je, eto, negdje igrom slučaja možda i bio meni namijenjen nije ispravan, da bih ja nakon tih nekih situacija otišao iz svog rodnog grada, svoju pažnju usmjerio na školovanje i kasnije nastavio svoj profesionalni put daleko od nekih situacija koje jesu a priori obilježile moje djetinjstvo. Koliko je bilo teško školovati se i istovremeno preživljavati u okruženju za koje sami kažete da nije bilo u potpunosti pogodno za mladu osobu? Kako ste to uspjeli? Pa dosta teško, dosta je to teško bilo jer nisam mogao imati, da kažem, sve te neke životne prilike kakve bi trebao imati mladi čovjek od 18, 19 i 20 godina. Tako da sam prvi dio svog školovanja nekoliko puta morao da prekidam da bih jednostavno mogao preživjeti, da bih mogao raditi. I radio sam zaista neke najteže fizičke poslove koji su poprilično mi iscrpljivali energiju i nisam se mogao adekvatno posvetiti školovanju, tako da sam na taj neki način izdržavao sam sebe. Imao sam jednu malu porodičnu penziju od nekih 130 eura, sjećam se, mjesečno. A soba u kojoj sam živio je koštala 90 eura mjesečno, tako da bi meni ostajalo tih nekih 40 eura za život, što je, složit ćete se, vrlo malo i morao sam jednostavno raditi. Uvijek sam birao, da kažem, poslove koje sam mogao raditi, zapravo nisam toliko birao, bilo mi je bitno samo da je to pošteno, da nije u svijetu kriminala, pa sam tako, recimo, radio u jednom salonu keramike, kratko sam radio u jednom autobusu kao kondukter, potom sam radio na građevini neko vrijeme kao pomoćni radnik i onda sam malo po malo, da kažem, svoj život gradio. Pomenuli ste ulicu, kad kažete da ste došli sa ulice, šta tačno pod time podrazumijevate i koje su neke prve slike kojih se sjećate? Pa kad to kažem, najviše mislim na jednu situaciju nakon smrti mojih roditelja. Tada je naša porodična kuća bila pod hipotekom da bismo platili liječenje mom ocu i nakon majčine i njegove smrti, između smrti jednog i drugog je bilo nekih 40 dana, jedan vrlo kratak period i u tom periodu zaista niko od šire porodice meni nije pružio podršku, naprotiv. I ja sam bio prinuđen da prodam za vrlo nizak iznos novca tu kuću da bih, eto, barem dio sačuvao, da bih vratio tu hipoteku i taj dio novca sam sačuvao i kasnije platio sebi školovanje. Jer ja se nisam posle mogao školovati u Crnoj Gori već vani. 1 godinu dana, što, kako sam vam prethodno rekao, sam radio te teške poslove i shvatio sam da ne mogu jednostavno uspjeti baš na taj način da adekvatan sebi život obezbijedim, tako da sam taj novac koji sam posle od te kuće koji je ostao iskoristio za školovanje i to mi je negdje, da kažem, bilo ne baš dovoljno, ali sam se nadopunjavao tim dodatnim poslovima i tako sam uspio. Kad kažem da sam s ulice došao, zaista jeste tako. Bila je čak jedna situacija kad sam izašao iz bolnice, sjećam se, bio je petak, a penziju sam trebao da primim u ponedjeljak. I ja sam u petak ujutro imao
mislim da je bilo možda euro i po, i od toga sam kupio burek i jogurt i ništa nisam jeo do ponedeljka. I tada, upravo ta, mislim da je situacija oblikovala, negdje se sad vraćam na vaše prvo pitanje, oblikovala čovjeka koji danas razgovara sa vama. I od tada nikad više nisam sebi dozvolio da ni u kojoj situaciji ostanem bez tih osnovnih sredstava za život. Tako da to vam negdje dovoljno govori na šta mislim kad kažem da sam sa ulice došao. I to je taj neki instinkt za preživljavanje koji me vodi i u životu, a i u poslu. I mislim da je to razlog nekih mojih reakcija, da kažem možda malo burnijih i u javnosti nerijetko, ali to je taj jednostavno osjećaj za preživljavanjem za koji smatram da me i održao sve ove godine. Kad pominjate preživljavanje, jedna od ključnih prekretnica u vašem životu bila je i situacija u Sutomoru koja se desila u naselju u Sutomoru kad ste morali sa mosta raskočiti da bi se spasili od napadača i kad ste bili teško ranjeni. Kako bi opisali tu situaciju i kako ste preživjeli? Pa ta situacija je bila zaista prekretnica za mene i taj moment između života i smrti. Kada sam u barskoj bolnici, zahvaljujući ljekarima, te barske bolnice, zaista mi je život sačuvan. Bio sam čak i jedan vremenski period i klinički mrtav, tako da je to zaista situacija između života i smrti. Da, bili smo u jednoj diskoteci u Sutomoru na otvorenom i tu je došlo, sporečkali smo se jednostavno sa nekim momcima i to se tu završilo. Nakon toga smo mi, to je bilo negdje na početku večeri, jednostavno mi smo nastavili druženje, nije bilo nikakvih problema, da bi negdje kasnije, oko 2:30 uveče, kad se to sve završilo, u naselju Brca mi izašli da sačekamo taksi, da se jednostavno vratimo kući i jedno vozilo je onako baš ulećelo među nas, pokušalo da nas pogazi i mi smo se razmakli. Da bi neko počeo da viče u jednom momentu mitre, pištolj, pištolj, i ja umjesto da nastavim, da pobjegnem, ja sam se nekako, da kažem, vratio i ušao u okršaj sa tom osobom. On me izbošao cigerom i ja sam pao. Zatim je taj momak sio meni na leđa i sa te strane me ponovo ubošao cigerom i ja sam jednostavno nekako uspio da ga zbacim sa sebe, prešao ulicu i skočio sa tog mosta kako bih se spasio. I to je jedna situacija koja je zaista prekretnica u mom životu, ono što sam vam rekao, gdje sam odlučio da potpunosti promijenim svoj život i najviše me boli ne to što se tada desilo, već nešto što je nakon toga bilo. To suđenje gdje taj čovjek na kraju nije ni odgovarao za to što je meni učinio i to je sve bilo zahvaljujući njegovom advokatu koji je danas jedan od najpoznatijih advokata u Crnoj Gori i koji redom brani najveće, da kažem, kriminalce u Crnoj Gori. I to je jedna od tih prvih sistemskih nepravdi koje sam ja doživio tada kao 18-godišnjak. I tada negdje sam već, iako sam i ranije imao neki osjećaj za pravdu koji se kroz moje osnovno i srednje obrazovanje provlačilo, zaista odlučio da se protiv tih nekih sistemskih stvari borim i to radim i dan danas. Kako je ovo iskustvo biti na ivici smrti uticalo na vaš pogled na pravdu i, kako kažete, pravdu i sistem koji privileguje moć? Pa, u prvom periodu je zaista negativno uticalo, bio sam jako duboko u depresiji, znate, osjećate se jako nemoćno, nemate nikoga da vam pruži podršku, a sa druge strane stoji neko jako moćan i neko ko ima jako velika financijska sredstva. I jednostavno neko ko je pokušao da vam oduzme život iz ko zna kog razloga, jer ja zaista nikad sa tim čovjekom nisam, odnosno momkom, razgovarao, mi smo se sretali na suđenjima, ali ja nikad zaista nisam znao što je pravi razlog, jer ta prethodna svađa koja je prethodila svemu tome zaista nije bila ništa strašno, nismo se čak ni pobili, niti sam ga ja udario, ni on mene. Šta je bilo okidač za sve to, ja ne znam, ali zaista sam tu shvatio da je istinita ona narodna izreka ne može šut sa rogatim. Znate, cijelo to vrijeme se to provlačilo nekako i tokom samih suđenja i svega toga i ja i ovi momci koji su bili, da kažem, te večeri tu smo bili na nekoj nižoj ljestvici. Tako da je to jako jedno mučno bilo iskustvo, ali mene jeste oblikovalo gdje sam shvatio da ako se ne budem borio lično sam za sebe na način na koji mogu i znam, niko drugi to neće uraditi. I uticalo jeste pozitivno u nekom smislu da me ojačalo i da sam odlučio da zauzmem taj neki
borilački stav u životu i da se borim za sebe i moje voljene ljude koje volim i poštujem, dok sa druge strane je zauvijek ostavilo u meni taj neki osjećaj nepovjerenja prema institucijama i jedan blagi animozitet prema osobama koje dolaze iz tog svijeta, znate. I onda to je onako poprilično ostavilo čak i zdravstvene posljedice na mene i tako. Da, upravo osim na psihološkom osnovu, da li osjećate i danas posljedice tih povreda? Pa da, osjećam, imam, te povrede su i dalje aktualne, one se manifestuju kad god je neka promjena vremena, velike glavobolje, bolovi u tom dijelu stomaka gdje sam povrijeđen. Jako je dug oporavak, skoro 2-3 godine sam se ja oporavljao, noga mi je atrofirala i poprilično sam zdravstveno oštećen tada, ali eto nekako uspio sam da izađem iz toga i ide to sad kako treba. Međutim, prije ovoga desila se jedna situacija s vaših 18 godina u kojoj ste i medijski eksploatisani u cilju vaše diskreditacije. Kako je došlo do ovoga i na koji način danas, posle toliko vremena, gledate na to? A da, to je jednostavno jedna greška iz mladosti koja je mene jako puno koštala kasnije. Radi se o situaciji kada je stan u kojem sam živio bio obijen i kada su momci, jedan od Jastad imao 18 godina, oni su imali 17 i ovaj mlađi imao 16, isto blizu 17 godina, obili taj moj stan, pokrali mi lične stvari, ali između ostaloga su mi ukrali nešto najvrednije što sam ja tada posjedovao. To je jedan fotoaparat i jedan telefon na kojima su bile jedine fotografije mojih roditelja zajedno sa mnom. Čak jedna fotografija koju sam snimio upravo tog dana kad je moj otac imao moždani udar nakon čega je umro, nalazila se na tom telefonu. Oni su tvrdili da nisu to uradili, ja sam to tako prihvatio. Nekih pola godine nakon tog događaja, ja sam slučajno se našao u jednom servisu mobilnih telefona da kupim nešto što mi je trebalo i jedan od njih dvojice je došao i pokušao da proda upravo moj telefon. Ta situacija je tu eskalirala. Ja nisam ponosan na to što se desilo, ali ne mogu da promijenim to što se desilo, jer jednostavno to su mi jedine uspomene na roditelje, a znate, sjećanje blijedi. I danas mi se možda dešava ponekad da ne mogu da se sjetim lika roditelja, a posljednja slika je bila u tom telefonu i tom fotoaparatu. Tako da sam vrlo emotivno tu odreagovao, kažem, nisam ponosan na to, ali ja vrijeme da vratim ne mogu. Ono što mogu i što sam učinio je da se više nikad takva situacija ne ponovi, ali eto, koštalo me jako puno i žao mi je samo što se ta uspomena na moje roditelje na taj ružan jedan način kasnije eksploatisala, ali živimo u društvu koje jednostavno ne bira način da se bori protiv neistomišljenika i to je nešto sa čime svi moramo da živimo. Ipak postali ste doktor nauka, iako bez potpore, bez podrške, bez roditelja. Kako je bilo uskladiti i školovanje i sam opstanak? Pa jako teško. Ja sam postao doktor nauka prije nekih godinu i nešto dana, dakle samo je 33-4 godine. I to vam dovoljno govori koliko mi je vremena trebalo, ne zato što nisam posjedovao dovoljno mentalnih kapaciteta, već jednostavno što sam morao da živim. Morao sam da radim, morao sam da se bavim i drugim nekim stvarima, morao sam se bavim porodicom koju sam umeđu vremenu uspio da formiram. I za mene je to najveći uspjeh, jer imajući u vidu činjenicu odakle sam krenuo i šta se sve dogodilo, zaista jeste najveći uspjeh. I znate, ipak to me na neki način odvaja od prosječnog građanina, jer ipak nije baš tako lako biti doktor, pogotovo ne doktor pravnih nauka i pogotovo ne uz sve ove neke bočne stvari koje su se desile. Ne bih da zvučim prepotentno ili slično, ali zaista jeste tako i to ne zna niko ko nije prošao neku sličnu situaciju. I to je neki moj životni put koji sam odabrao i koji se trudim da održim. Međutim, čini se da imate razloga da budete ponosni, tu su znači naučni radovi u mnogim međunarodnim časopisima, zatim i danas radite na univerzitetima van Crne Gore. Kako je izgledao taj put od jednog marginalizovanog dječaka do priznatog istraživača i profesora? Pa upravo ste to lijepo rekli, od potpune marginalizacije sam uspio da dođem do toga što jesam sada. Ono što me malo boli jeste što sam ja svoju profesionalnu karijeru morao da gradim izvan Crne Gore, izvan svoje države, ali nekako uvijek su govorili da je najteže uspjeti u svom selu.
a uslovno rečeno u tom mom selu sam bio sve osim poštovan. I onda nekako sam odlučio da se ne bavim tim stvarima, već da nastavim da radim onamo gdje sam cijenjen i poštovan. I upravo je to tako danas. Da, u mnogim časopisima sa C liste, to je ta najveća naučna lista, su mi objavljeni radovi. I znate, u naučnom svijetu zaista nije bitno to odakle ste krenuli, već je bitno to koliko doprinosite svojim istraživačkim radom i svojim promišljanjem. Meni uvijek to nekako, da kažem, išlo od ruke i shvatio sam da je to put kojim ja trebam da se bavim. Ponovit ću, zaista nije bilo lako, jer kao u svakom poslu i u ovom poslu kojim se ja bavim je jako teško, jer i tu postoji veliki upliv politike i slično, a ja imam još jednu tu, otežavajuću okolnost, a to je ta neka, da kažem, medijska priča koja me je pratila, ali eto, u svijetu nauke i među ljudima među kojima se ja krećem, na univerzitetima gdje radim, ništa toga zaista nije bitno. Bitno je samo to koliko vaš rad zaista vrijedi i koliko vi možete doprinijeti nauci, odnosno grani nauke u kojoj sam ja aktivan. Upravo to, imate li utisak da se vaši uspjesi i dalje ipak umanjuju, posebno od strane lokalnog rukovodstva i od političkih struktura? Pa jeste tako, znate, ja to osjećam jako dobro i to primjećujem, ali to shvatam samo kao jedan osjećaj nemoći, jer znate, ako neko ne može činjenicama da vam parira ili na nekom nivou na kojem ste vi, pokušat će da vas unizi i da vas pusti na taj neki nivo na koji može da vam parira, ali to za mene nije važno. Ja sam taj osjećaj u potpunosti odbacio i prestao sam da se osvrćem na takve situacije, jer dok sam to radio, stagnirao sam i mogu reći čak sam i unazadio sebe samoga takvim razmišljanjem i uslovno rečeno borbom sa takvim pojavama, tako da zaista sada nemam više taj problem. Kakav je osjećaj ipak kad nešto što bi u normalnim okolnostima bilo vrijednosno, veoma poštovano, bude marginalizovano i relativizovano? Pa, osjećaj nije lijep, ali kad razmislite i kad pogledate od koga to sve dolazi, shvatite da zaista to nije bitno. Zašto? Zato što jedino je bitno ono što će meni kući reći i što će negdje u naučnom svijetu moje kolege meni ukazati. A to što će reći neko ko me ne voli iz ovog ili onog razloga ili možda neko kome sam možda zasmetao u nekoj situaciji, zaista nije važno. Tako da sam naučio tim sistemom da se bavim kroz život i više se, opet kažem, ne osvrćem na te stvari.